Ofre yen se yenyina or say the call to stand. Abusiafo na wotwe asan akọ abeto yembio. Yebeda ye ho ase sanse ne pe ene na dom enama yeda so ete enkomu. Kwata yemu nyinara se ne wo esua adusua no enwoma Paul etrokoma efisofo no ho adwuma na yedi ye no wasua adusua no mako du baako na otwi mu no yepese hwe ne to adu mienu adusua no yede ba na wie ya anono maboafo no aye krado mu ba beboa na afi yede sa adusua na otwi mu de ade abro atifi asem no ose ofre yen se yenyina anase the call to stand mietwe humra sesia. Paul honesty or to no walk with me waka me time go so Pakistan money na say the pataya one if I want to your say ye wo bibia ntino you can win every battle one twon ho amfiri ho a ebetwe wa ma otamfo no etimi aku yes ana Omande share adofo no mu abusiafo mo amohwe yen wiase afana nyinara yede nchia sonko ade ma munyinara yeda mo ase sonko kwanso so said de birada mode mofidie ede to London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na afi trosemu empense mu maboafo no aye krado ayede adesuan yi tosodumienu ede bro na ansa na no mamemfa asida pesi mfa ma 3BN TV Ghana omuna eso yasene eboa yen ma sa adusua ye ya omde ko wiase afana nyinara ede ema yen 3BN TV Ghana edwuma ko mafa TV edwuma de ato mo so ade biarada nkrofo bon niema ehu hia ho dawuro no omde omse nyame asem ana omefa no omde akowiase afana nyinara na enam se mu mfidie ene niema omoye eya na ehia sikasem nti eya na ombehia ankrankramwa enti yeteto srɛ mo sɛ wo tie ye na sɛ wo hwɛ ye na one number eda yemfoni na ni esrɛw fa na frɛ obi beje wo so kakra bia na fa tum matre bia na onyankopɔn ebe ehraw mamina ma boafo yi edi emfa nkyerɛ mo na afi yemfa ye ni enhwɛ yedisuan mu na ansa na no so wo hwɛ yen so ewo YouTube nso a mestrow se obe subscribe o de wonsa ebe mia subscription button no so na afi wie so wa mia adoma no so e kyerɛ sɛ yes program ya na se yes discussion ya won so wonsa beka wonsa ka ma wonkwa wonti na so awo so akoma odofo ebi ene yehu adom mani age se me wa bekwa force ronko wa hase o mo beboa me de addition ade abrewo me shase afri yenua Penny Samuel Ababio openi same ya mo akwaba good me da se ene to nsafro watimi dia aba me dim yese abusiafo nyina ahoye great me da se me ko manimu nso a owura yere Agnes Tete sister age ya mo akwaba great me da se ene nso ye to nsafro waba na fe me ko etire ene ho a opening hands na someone so enete etro no opening hands yamo akwaba yeah great madam ase se modi odo abebo odom migidi se abusianfo nyina ehun ye moma ye nkatu eni na mema opening same emompaye maye amchomo memompaye adumura maye da wasi saudi abishia mu bio ebraso siane abusia adofo yenuanum nyina eba beche wadisia yesra wadisia na se stand kwaya bitimi afaso agina obonsam ne na da ya pa bekyere ni ayenka na afdofo nso a wotie no nso onti nwa kuma pam ne nyina ntimi fa mmobra na nchene se opia nyina nya adom woni wadom ti amen great mesama mo akwa abaso nkokwan so ya to nsa frɛ Yesu Kristo mo abetena
yemu de na afi ye behwe yen addition mo se ofre yen se yenjina. I think say afutuo no akwa fiti lesson 10 no eba futuo a wode ma fiti verse 9 no eba say we should live wisely. Ntina wonyansamu na afi wode afutuo ebe ma aware force na yaware ebetimi aware na yedi aware nhyehyɛ so na timi aso onyankopɔn ani na afi wode aba last week awufo afutuo de ma yɛse na tete yɛma mmɔfra nso afutuo ekɔma wo mo se na omunni ɔma awufo ni na afi wo sabe akoa bi na wone na tia se na wo se wo treat sa akoa no ne se na akoa no so se ɔno nso o treat wo de sa afutuo we nyina ba we nyina no yɛ honamani okwan ye be fa so a ye betimi agina okun bia ewe na nim sa this week ne ye ba behwe honhum nso no okwan ben ne be fa so na ye gina enti sene Paul na nsam na ekoma friends efisofo na abusiafo na nye honamani nko anso ni e dey chele mo honya din erade ne na ho din tumi mu mo nhya nyankopon akodi nyina na motimi agina obonsam na eda ediesi na motimi agina ne obunsam na ede adiesie amen amen enti yem fa hya asem free nka abosam no mfoni ben na Paul etwa atre in a start we share nka abosam na finally build up your strength in union with the Lord and by means of his mighty power put on all the armor that God gives you so that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. Mfoni ben eno twatwere ye hyase that's enya Bismarck yada tifo nyina so asenya mede na otwin so afem ye se ehwe nkabosem no ne ye de toto etire so asem no se stand no gina ho na nkabosem no me yate ase pe se osi enna edi akire no moma ho nya din ana wan maranso ho a osi awurade etumi mu etra se ahoɔden ni betimi aye afanu mienu okay obibi hu betimi aye ne din physically nam physically na no hoɔden ni ntunim se ɔnoa na ɔnoa then so the source se awurade mu no ebia nyansa nipa ni benya awurade de be ma no no emfa ho no physical features ade be ba be gina ho yes it is any happy with David ni Goliath nim say on de ɔnoa ne ɔnoa but David nyanya memu ahotoso ni nyansa ni ntino wɔkyerɛ ne little secret a obi bitimi ade abiti Goliath na nka Goliath de no oba na ho ɔden fam ntini wɔkase mumma mo honya din wɔ awurade tumi mu a na kyerɛ sɛ yɛntimi mfa ye bibia yɛntimi mfa ye ho nto ye ho so say ye wo bibia ntino we can win any battle that's right but see the hu hye nyankopɔn inside there ɛne ye bibia mu no nyankopɔn no be kyerɛ ne ye no mu ne benya saa ahoɔden no every demonstrate yo me that say sana bisani ne no de my second kings honum Elisha ne na ko ano aye ba beche opie ya ni asojafo bebre ne say master ne de ye wona nkofo ma twa ho hye yes Elisha bomba na me bia na ko ne ho say nhum no asojafo ni chariot e twa mo ho hye ne obro de ono body na ne ho enti onyankopon o ka say nya ya ho de na ye ne tumi ni na yampa because say anyone ni sa kon na nye onyankopon tumi so pe na ebetimi edi san konyankopon great all right great enti yanto aso na fe yenhwe se ye timi enya anase ye nya ahoden wo Kristo mu no Paul eto aso wamfa anso na anti sister get to aso from na kind 6 12 and 13 no and so am I say nya ni moja ane honam na enya na emom ye ne impeninie ni tumidie ni wiase musum atumfo ni ahonhom moni a ewo soro honum ye nti munhye onyankopon akodie no nyina na motimi agina edaboni no mu na munye ni nyina awia magina ho amen great yanhwe ha say no na ede na opese o kyerɛ say wo hwɛ sene osika from 12 no and 13 now for we are not fighting against human beings
but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. So put on God's armor now. Then when the evil day comes, you will be able to resist the enemy's attack. And after fighting to the end, you will still hold your grounds. Great. Yanshe hasi deɛ na ɔde mai wɔ ha baba abɛhwɛ akodeɛ na nkasa deɛ na ɔde mai wɔ ha meda seminia echia adofo nyina de a etie na mani eje se mesua efisofo nwoma yi efiri se I think me can say a fab baby or the free hum send a Christo beje and I would see who no mu send a yemfas on tenase nyansem any relationship and I was translate into whom be na sa hum so pa Paul atwere no na o use the imagery of battle or con adintra in every language it's an say e no kre say enipa ye konti language bia bebu no okun every language eti ye ka say mu ne say obrayo okun ye di akun in the Bible language is the same because you cut back the curtain na the great controversy in the Bible the first thing that you know Revelation 12. Yeah. And there was war in heaven. There, Quite of fast you so no more to grenade, so no more to a tool, so no more a ammo cars and a possess kind. Yeah. But we know said there was war in heaven. That's right. So the great controversy team no shall see if you walk now back one as I walk a year, the can say I read war and they say, O corner. Upon something upon for any was rono, or no above for no ATM we say go unto earth, inhabitants of the earth. If we say upon someone then it's saying about mun change. Now or the dear neighbor or the corner or the started is rono and what neighbor and until what does that mean? Into since Adam or corner shall see or kasa dream any yamemra subuomono or corner unyankupon one kasa krabe pronounce say curses ewo asase no so ene bra enipa bi sam fifiri no ehe na ede na sha ase okon eti honam kon ene honhum kon ti so ebo atin se yere kon ewo ye nipadua mu yere kon asafo no mu yere kon ye matetie mu nanso hwan na bedi nkunim difo Yesu eti the battle speech na wo yusu oha no e kire yen se emma ye nada ye ho da se nyamesom any financial breakthrough. It is not true. It is part of Ninyami Ashaboso whatever my yes. But sir, charismatic system no ye de other than nipa bi say usum nyame de a wo nkyere won me hu obi a wo ko an ho nkyere no. Because in this mode tisia ne ye kan na da bia na ye the Ukraine ne hwan na ye example. Say yanko ye Africa, Niger. Ni esi wo ho. Eko waska so mo ko no. Hwe normal eba okun bi eni wa e de ahoto na eba it is a Bible can say Christo ni ye ko a na kire say ye okun a ese ye gina ni mu honhum mu na epie honam mu wo ya brabo mu eti say na wo person wo bisa no say e de na kire no na Paul at the back of his mind he knew exactly what is confronting Christendom na onimade a eto yen enti no na Paul me mix words and kan kire yen say yes ya hoto ade we need prayers we need fortitude ese ye bom paye ese ye nya ahotoso e wonyame mu ese ye nyame di anim ti ye ko yanim ne ye behunu na Paul pese wo kire we are talking about battle na obonsamba ye no obonsamba first ni sam be dem refer ga say wo penipa akọ na ken ni mu yes he is fighting very hard and a Christopher so ye timu ye de and as I say no ye yi kakra bi na se sikasem ni nkoye sebi omonimu awo no mba ana se normal enkoye kakra bi a na ye kwako bi se nyame na ye den o ka se mbedi wachi a nyame anka se ye bedi na chi a those things ni be yi
or the salvation okay, but you do baby obema ye ho ato yen e wo ye adwuma mu. So that is not our guarantee. Your guarantee they say ye obon samoko. So we need God to help us to fight. Great. Me that say. Sometimes experience is the best teacher. Ansana Paul Kranya me be friend na na oni Christopher ni ye. No so ba hwe se ne na ba fota ni ye bon ye hwe ni ye ni se. Unhum su na bi ba ba bia wo ko ka ni se no ni kofo na. Enya nya me hu na bwa na nko wuwo ho. Enti nia no ka no ti ase pa ye. Enti from the known to the unknown, they are no nim no they fast watch. Na those times na ekon ni sa ne man say ade e koso. Ti ne no munim na no de tutu ho e de ato ho de se na be yon benya ho enti ase. The no dey wo mo ko ne enko nwia ko pem say yes beba fire koso. It will even intensify as we go along. The spiritual battle intensifies because in 6,000 years ago or two upon some no say na why dem wa fa abufu kese if we say onim say ne bracket ya say 6,000 na 8 ya 2023 ebre na kase and abufu na ofa na sa time na 8 ya na say asa no wo hwa na abufu no ebe sen it has been rekindled. It okono de say na okan no nye say ebejayo it is rather intensified. Okay, na you around us. Great. Great. Yen share what the kind my ochro koma Roman for yen share sene ochro the koma Roman for in terms of akunye ya ye kan ho asemi Roman chapter 13 11 to 14 no na fe yem share yem betwas we Ephesians. Romans chapter 13 no verse 11 no ede ba bepim 14 no na wachro akoma Roman for in terms of sa akunie ya ye kan ho asen ye be ba beto aso Ephesians ye hwe Romans 13 verse 11 to 14 na ye mom if you say ye nimbre no said don am free na mo sorry ye no anya du na afi ye nkwaje aben achene bra ya dane ye gidifo no anajo akonanim adechia aben enti moma ye ni somu nnwuma ngo na ye hye han akodie monante fefefe sedie efata ewia enya agobone ne nsabromu enya edwamammo ene ahohwemu enye okon ne ni time na imom nhye Awurade Yesu Kristo no na mumma ohonam so hwe enane nko akonom. Amen. Amen. Great. And this what kind Roman for you? Afi kind your friend is saying Ephesians chapter 6 no verse 13 no ekopim 20 no na fe yen discussing nyina emfa embomo. Ephesians chapter 6 verse 13 no kwa kopim 20 no na fe yen kambom. Osi yenti munhye onyankopon akodie no nyina na moyetimi agina edabone no Yes. na moye ni nyina awia mo agina ho enti mo gina ho a momfa nokura mo asene na monhye tenene nkatabo. Yes. Na momfa asomdwe asempa no ho anidaso nhyehyɛ mo nan na ni nyina akiri no monkura gidie chama mode betumi edum obonefo no bema ewedare no nyina na momfa enkwagye dade che ne honhom kranta ene nyankopon asem na momfa mpaebo ne nkotosire nyina mompa yeda honhom na eno aranti monwen na montoaso ara nsre ma ahotefo nyina ene menso se mebue mano a oma mema asem menka na memfa na minyi asempa no ahinta sem menkyere aduonu no eno ho bofo na meye nkonson mu na mayemu nam sedie esese mikasa. Amen. Amen. Enti yan hwe ne tofa bono na sempa na Paul pese yetena wo honhom efa okon a edi anum a yehu. Nya Bismarck edase. Se yehe nyana Paul pese o kapodi yadwen esisu nyina no from me efam no. Ase munhye akodie ni nyina. Yeah.
the word yana many touch the word all and the whole. And so when you bet me as said isnya age eka no or your experience because they were dinkai akubi mu pen. Into no guardian. And no guardian or me say see you see akudie ni nyina ye nyankopon emra nasem niawa bobosu nyina wo ho no ni eja ba akokura ewo mu a ya be at fault somewhere. That's right. Said ye akofo no kwakon no a wo hyehyɛ wo nyina na wugya wani to ho a obetimi di bibi awo wugya utiri ho ato ho obetimi apai utiri wugya ho ba bia to ho a enti nyankopon asɛm a yehu no ni ewo mu bia wo se ye de adwuma na etimi fulfill say yebetimi aben Kristo na Kristo nso atena yemu no ode aye nia opɛ no e wo se ye fa ni nyina ni enim na se ye jai an example ebi a mi o Kristo ni nanso mi o Kristo ni e wa so ndem hanko a mi pia bonten a mi o Kristo ni. That's right. Eni a me ye na bonten nya mi wo hu ana sa nya mi kro no a wo hu enti se mi simi o Kristo ni mi di nyame asem so me ye wodo a me wodo a me wodo ni na di wo ba bia me nam bia se ma fa nyame asem na ba bia me nam bia no me mani na di na me gyamu ba akokora na obonsam betimi awia me enti na Roman 40 kan ye se fancy ade chia konanim first na hu nyame no na woni woni bibia e kan bi say wonnim ni a wo se ye ne waye but ene de wo hu nyame enti na akonanim what one steps and na wu nyini ye fam na fam kro wu nyini e da so konanim okay wonte se ne na wote na bio enti emre ne e konanim na no wonso wo se wonso be de wo hu watimi anyini wo Kristo mo watimi dia fight against some yo me da se se ohwe Paul atwero no mu a Romans no aye kenkan ye no eno so eye ntawantawadi kese no eho asem na wo kan ehum se efisofo nwoma no mu no na otwero no tentente but ohwa Thessalonica fo nwoma no 1 Thessalonians crown okan verse 5:6 to 8 almost nsem a okan wo efisofo ho no okan the same thing say munhye gidie ene kwagye eche no na munyina na word na we use you no pa na call back to yen kai bosem no to stand munyina on the imagery now we use no a soldier for ho image na we use na so wo hwe a soldier for any in fact at the time no na ono wo twero no military language na we use no you had no time to sit or no time to wait because the moment and this is na ya armored cars wuti mu a bia ya cover ana wuti jet fighter no bia wuti mu no all the war na no mu cause that time ni nyina no una munguram meposo good physical una munguram una meposo una mbonhwam wuhia wild animals apart from wild enemies no a omo de sekan ene bema ene ejan eba no senke ne na wo twira nko beka say munhye onyame akondie ni nyina na obi di machine gun eba enti kwan ya fa so training no that's how you have to but in the time no na odisa image no kire say stand okay passage ni nyina from 10 to 20 no stand no nko we soon be 4 times oka bia osina fe mu nyina ube wie ho no mpai bo no kra no mpai bo no kra osi mu nyina say gina no ye gina no it is say the image oka say ye ni nyame nante walk it is okọ Psalm 1 verse 1 eko no osi inshira eni nia on tena fedifo trabia na onyina na on nante di progression. That's right. Progression and say the moment ya when nyina se sojani no wo betena se na unya tenase a waka ho enti ye Kristo sum a ode ye toto sojafo ho yi at what point na o se ye nyina ye gina no e kire sen in Christianity ana se nyamesum mu no gina no ne sen gina no ne se wo ye sojani ade bia e distract sojani at a point of war no se wa ntwe ho amfiri ho a ebetwe wa ma otamfo no etimi akun ana wenyawo ebi ne de eti soldier ni ya ka kire wo say in your battalion se mu ye 100 ene ewu mu a eti se abribia ye count na ye hunwum eti se ne a ye nyina aka abo mu a ye som no wo ye soldier ni nti no be part
of the congregational battalion. Yeah. So jani ujina ni bi ni say atama wokoko no sebio womfa ebia emasem ana say nsanom ene normal nti no kan no Roman for no say we are having a spiritual warfare. We have to be sober. Yema yeni na ho. Na yemfa nsanom ene nsabro enye den ensei ya de na de kie akonanim. Adesan akonanim na de kie aben. Enti yenso yemfa noma a wonyame mpese ye de bekeka ye ho efi enoma no me yemfa nka ye ho ene kese ye gina. Na next week adisua no be kire ye gina no noma hodo a yemfa dress up as a soldier. Enti na me mpese mekomu no. But ye gina no again, so you can be a tea gina, yeah, they are just a sing kitty. Bro, from your friend, perseverance. Yes. Say, I dare no thing, and so my gina say, Maiden, may I could do. My simple, my gina, my tea gina, or couldn't be anywhere yet. Yes. Ye gina, a sing kitty. You how near ding. Yes. Mortgage you to another ding. Interest rate across road, and no call leather as that. Yeah. Sainsbury's. Any shop will be a woman be a bona called astronomically high. Yes. Uko a fuel. They say me ampa me na me namwa. Me check fuel because me ni some year dey mebu. Afedi e year dey am me namwa na me board so. Because every little counts. Because baby artist. Baby artist so. Then 151 kra na me pe 148. Aye din. E mo ankra tete no aye din. Sikasem no aye din. Ebusua no aye din. Adwuma hwehwe kra aye din. But also ye den gina no so kire say won fa kwati kwan enkope solution dabi but onam nyame kwan so ene hwe solution. That is the meaning of gina no. Gina no a lot of connotations and meaning infancy ha the yemu say Christo oka say ye nyina wo Christo kwan so a ye strength no wo Christo mu a ye Christo nko na be ma ye sa ahoden na ma yetimi edi nkunim ono nko na ba asase so a okun ya ye kan obefa ni nyina mu kosi itire na so anye den wanye bone wampada ni nyina wugina mu manager yesua Christo a Paul say monhwe mi nsua me se ne me hwe Christo na mi sua no Yesu say momfa me konua no to mo so if say me konua no ye den ha. That's right. Na me go Munsuya me visa me go na me bra me ho ase akoma mu. This is how we are able to stand. Yesu ginaye, Paul ginaye, Peter ginaye, me nso metimi gina. If only I want to stand. All right. Na say next week no boy na ibe say ye gina no how to dress up. Great. Who said Paul na ka say masia meti me rade me wunso me woman no. Nti say ye gina man na ye dey back from no. Say film na me wa me gina mana me kunu ka me mpo a ehse meti me di che say mo yire ka won ehse oti me di che oni o manta meti me ehse ti me ye asafo mu weti me wa ka me ni time kunsu pap sa na ma ni na se de bata ye ho a ye ho mo ko ni ani nkunim ebe mo otamfo na nya ye ti nya me hu ye mo bona ye hu ekun a ye kun how serious it is ni se ni ebesi asiesi o bi say ye design bi ana so nya me sim ya de awan hwa hu mo ko na ye ani nkunim ti nya me hu na mobo mini media woni mudie ade kro ante me ma me nyina no esa me hwehwe na meja na nya meti me boam na meti me gina ho ye atamfo anyame great yeah we see or adisasa wo hwe se ne ye antagonist no say ne Paul describe titles our the man on why Paul and Manus this kind of titles so Ephesians chapter 1:21 or describe say impinini nyina and has a penny biara and no class to me die no ka to me na then we share Ephesians chapter 3 verse 10 now see impeninie any to me die share Ephesians 6:12 or see impeninie to me die these are the kind of titles or they my antagonist I didn't know if Paul or let's say or tonoboa or can or manasa edi or manasa edi we say ewo gina ibi. That's in your Bismarck. So, you're the bathroom crana, it means so be the fema, the carry grass, Tama, Namisan, maybe a tremor. And to quite be a cost of. Now, never see a room, yeah, boy, and yen will say, rewarding pa. Nama Musin Yamina Mamma, you know, said you. Nam dem in 19 here, a sea, the nerdy, and I'm a war in or daffy. To a daffy name, you so, and I never pay trim.
and o ese ni papa mpata wa mpata o sori obebume imagine say wo da fam wo so sori ya mebume okay imagine say paninie e kire say Paul o sisu no nim say tumi bi e wo ho enti si ya nhweye ni ye adwen say yegina ye ya na say enye nyame mu ani yegina tumi bi sene ni aye de ho ato se yegina ho na nsi yenyina ho ni ye konkon ho nti se ya adwen se bia asori aye ba no is fair enough se tight ya mitwia na ye fair enough se bia mi ho amanfo chia o mu yese na ye fair enough na se de akinka sem de me ya fa akodie ni nyina amoya sena yenka se tumi bi wo ho a obetimi awe ni ye de na akonside tatumi ne ho odin na ni obetimi satumi ne kwa Nyankopon a ye de ho beto no so na wode Yesu aye example ama se ono no de ne ho to na gya no so no wantini aferi odin kuni o da beswa na nyame bo ade on tumi ni bibia ma ni pass on the assassin no nhwe so but the moment I ton ye tumi de ye bonu no ye de tumi ni na akwa bon sansa enti John Hombo ka say Yesu ka say we asisi di for na ban so ne hwe ni me ho bia na ye de tumi ni hwe ne say ye boyompo o di assassin so enti oni na esum tumi ni sa na mani na oni ni so pen enti na side ni ade manu great good enti again I go back to contest say Paul nemreso no o ka yen yame achidifo no o de asojafo a ewo ho kwan ya omofa so ye omo normal e na de toto ye de ho yes e na o ka o yusu obonsam ne tumi no o de tumidie authority dominion and rulership yes e na o de gina ho ma obonsam adentira kai say Paul worker efficiency no na Caesar e na ye the emperor yes na o de tumi ama the Herodian family no yes na omunsu wo Judea na Jerusalem a omunsu di hene na se wo ba efisofo ho no ankasa nso a ya kai se yesu adan na ho ase yes na ono so ni nkrofo ne spiritually they were the rulers of the town yes tisam say ya tete mremu no yesu kuro bi ewuremu a uko komfo no na spokesperson ti bosomo wo kuro no so no ne komfo na di tumi wo ho ti oni ohene no I say ne right man person right hand person enti odi asase so tumidie no na e wo ho no because that time no say wubu nkompoko wachi a enti say ne na ye frɛ no democracy ya enunti obia sorry otimi ka bibia wo newspaper mu there be you had no power so now who are you say ukra no that time Augustus Caesar ashemra wo be kwa obetimi kura kan ho asem say ye de adwen no ko ho say mra na Paul wo kasa no na say ne tumidie any rulership no esi hye enkrofo so wo ho no na omote ase say ye kasa bonsam ye di asi a they translate it straight that's right it say ne obi ene yemfa ne say yenkop to a baby to say China where they use communism opa utimi shut internet down because obia can say go internet no so ban no yes that is how we talk about tumidie yes democracy moye maye nte efisofo mo manase yi because democracy no I say nyina we are crazy about the democracy but tumidie where do we use to no it you do baby no or say rulers of the cosmic powers over this present darkness your person chere say honhum so ewiemu atumfo obonsam enam kwan bi so ye prince of this world says any stag kan no odi wiase so yes na kwan a wo fa so odi wiase so ne say ordinam the same rulership no yes moma yen kai say onyankopon yi ewiase tumi nyina kire Nebukadnezar and obeyi kire Daniel in the succession of the rulership of this world the only tumi ande betimi etu sa tumidie no ase e wo wiase mu e ye obo na na nsa bie nkuramu na ye Yesu Kristo no eti se wo hwe tumidie asa na akoye se wo de back to Revelation ye san hu no se tumidie a abo no a ye hu no wo Revelation 13 and 14 no nyina 13 no abo odikan no tosumi no eno so ye tumidie eye pagan Rome and papal Rome ni nyina be di tumi Paul pencil no na pagan Rome and edi tumi actually papal Rome e be take over we are see enim se tumi di ekoso we have this underworld
emo a omo hihya ase a ewiase atumfo ko Hollywood a tumi ahodo a ye egwentofo a omo ye powerful ye nyina ni mu se omo hihye tumi bi ase ahemfo ahodo a omo di wiase so presidents ahodo they join some kind of groups tumidie bi yes mo ma yemfa ya bi nkose bonsam no ne na mwie mu yewu ordinam sa tumi so it one we see say LGBT abegi din kese na fa wiase nyina e dey ntia they join a certain tumidie bi a omode ye enunti na wo say yenso se yebetimi adi tumi no so a hwan na ma yenkunim Yesu na yenhye onyame na kode no na amayen atumi adisa na ede no ene mrebone no etumi no so titumidie no goes from aniwa ekosi honhom the known to the unknown ti ahemfo ahodo ye politicians ye councils ye ti hai se kurum ha Britain ha uko pe bibia efa asore ho a ube bra they find it whole way say you be settle down adentira tumidie bi ekutie nyame asafo no enso say ye ka say ya sorry ye dane no pub adane ni disco night club ochina license omo de be maye guidelines aboa yen no yasem ketua it tells of the fighter ye ne obonsam yo timoma yen hye ne nso na yen fa ye ho ankohye obonsam ne tumidie no yo medas ban kwansensem ni se enyankopon oboye eja oba ene nkonkon na tan yechi nti se de ewe hye ni mu nkwan fa ho na obonsam se odi nkonim wona wo mu na brabo mu ni wo mu so o sorry ye ne wani ni so nkonim no wa hye ye body a Wojidi say the emotion say ebedi nkonim this ma gonim say na say because of that name say bi mo homo disuro net ho but say of course so bi ho no money so bi ko bom paye bi ansa na wo say we secured no so for na wo ye and to me bi an ma nkwa I just say nyame to me nkwa exactly and to me I was menstrual fa ho hye nyame nsa na obeju excellent amen excellent great next week no say waging peace and I say repray ahwehwe asumdwe na emu no akodie no Paul ebobo so no ebepie mu na afi ya nya kwan na afi ya fa emu bia na afi ya hwe sene ebetimi I apply and say ebetimi dia aka ya brabo ho na yetimi dia bobra na nsen ewiase nti for now no abusiafo na otwi mu adusua no ye de ebe twere hase sene wode amaye no se ye hwe no nti yem waboy ho na next week no sene Paul edi wie adusua no akodie no sene wabobo so edi amaye no ene de wo se wafre se ye megina ye hu ugina no ne Paul pese wo kire na mum akodie no next week ebebo bi so na afi ye hu akodie aye de begina na yetimi aye nkunimdie e wo sa okun ya eda ye ni onyankopon enhira mo babia mo wo biara na mbrasie mu no katawani na memma opini same enhira so kra emaye amtom me mompai eni ajadofo ye da wase e wadisuya kunu ade amen japa disuya si ye nyina ho eni atu ye ni akon japa wonkuto na betima ma ya hodin ma ye tumi a ye betimi di ni obonsam na da ye di asie kan ni abusuye nyina ho na ye bra ye bre nyina anya kwa wadum amen amen